Logor Jadovno osnovale su vlasti takozvane nezavisne države Hrvatske na planini Velebit u Lici. U 132 dana postojanja logora ustaše su ubile oko 42.000 Srba, Jevreja, Roma, ali i Hrvata. Komemoracija je održana kraj spomen obeležja kod Šaranove jame, jedne od 32 jame u koju su bacane žrtve logora. Ljudi ne znaju da je ovdje bila matica svih strašnih zločina koji su se dogodili u 20. stoljeću. Predsjednik Koordinacije jevrejskih opština Republike Hrvatske Ognjen Kraus javno je zatražio da se ponovo postavi spomen ploča u uvali Slano na ostrvu Pagu, koja je bila postavljena 2010. godine i odmah sutradan skinuta. Kraus je istakao da istina o strašnim logorima na Velebitu i Pagu mora da dopre do hrvatske javnosti. Predstavnik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Juraj Hrženjak rekao je da je Jadovno bila fabrika ubijanja, bez obzira koji se podatak o broju ubijenih uzme kao verodostojan. Ovdje smo da se sjećamo, da pokažemo da nas nezarasla rana jadovnička još uvijek boli i da smo duboko svjesni koliko snažno je ta rana odredila naše životne puteve i puteve naših porodica. Predsjednik jevrejske zajednice u Hrvatskoj Slavko Goldštajn kazao je da u Hrvatskoj ima previše grobnica, ali da je Jadovno grobnica na koju treba redovno podsjećati, pošto je to prvi ustaški logor koji je NDH formirala sa izrazito genocidnom namerom. Komemorativni skup održan je u organizaciji Srpskog narodnog veća, Udruženja Jadovno iz Banja Luke, Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske i Koordinacije jevrejskih opština Hrvatske. Cveće i vence na spomenik stradalima položili su i predstavnici Hrvatskog sabora, asocijacije izbjegličkih udruženja iz Srbije i drugi.